بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شوا بخیر. نیرینا راست دست بکر پشتی هفته کدن ام دیسا میوانین اکرانین ونه. تماشاوان هیجا 407 روش شهری کی باجاری کی هات بمب باران کرن. تمام هیز خواه تمام پشتگیری رژیم اوروپی دولتین اوروپی و امپریالیست رژیم سیونیستان 407 روش بینابر ایریشی غزه کر لی ملت غزه چوک نشکاند لبر وی هویتی لبر وان ایریشا ایرو دناو وان ساعتا ده ام هیوی دکن و لگور آگاهی و خبرین کتین دستین ما و آگربستیه که به اعلان کرن اف آگربستی سبب اف آگربستی انجام برخودانا خلق غزه اف آگربستی که به اعلان کرن و ها تی تعریف کرن که رژیم سیونیست لغزه مغلوب بود چواکل لبنان مغلوب بود چواکل همبر برخودانا یمنیت برخوناده لهمبر ملت غزه جی تمام هویتیا خو دیسا جی چوکا دشکینه و ویج غزه وکشه تماشاوان هیجا سرکه روزنامه برنامه و اف به سرکه می سروی مسئله خبر بدن روشا داوین چیه و گرکودناو وقتی برنامه ده انجام داوی ورن و خبرین داخویانین داوی ورن امی ویجی بواره پارو بکن لورا دناو چند ساعتان ده احتمال کج هر دو آلیان جی بیانات بینه کرن نخاسم جی آلیه ناو بینجیا کو سریع اول امتکارن ناو قطر بیجن قطر ناو هر دو آلیا ده ناو برخودانا غاز فلسطین و رژیم سیونیست آنها جبو آگربستیه که رولاوی هیا او جی دناو چند ساعت ده احتمال کو داخویانه که بده مدیای و هر دو آلیا و جی اف آگربستی هاتیه قبول کرن و داخویانی بده لورا لگور خبرین کتنج هر دو آلیا جی ایدی هاتیه قبول کرن چارچوبا آگربستی چیه چه تینه خواستن اوانا تف ده روپلین کاخزاده هاتنه نویساندن و چارچوبا وی هاتیه بار کرن حتی کو ام ویا به تماشاوان خوره امی پار بکن اف جی خویاد که کو رژیم سیونیست لغزه عاصبو و جوی در اوی وکشه لعالی دن جی 7 روزه 6 روزه ام شواتا امریکا خبر دادن یعنی آگره کی و شواتا کی وهای کو او هیزا کو د میجی انسانان ده وها مزن کربو امریکا مزنه امریکا هیزه که خورت تمام دنیای اداره دکه او هیز به آگره کی تمامی یکسر بو تمامی بن پی بو و نکاره بوی آگری را بوی شواته را مجادله بکه جدر دورین خواه آلی کاری خواستیه و احتمال کو اف آگر حتی هفته کی 10 روزه دنجی بوی شکلی دوام بکه بعثا 300 میلیارد دلار زرار دکن و لوس آنجلسی و هناك هرمندن آگر دومه امی ویجی لسری هناکی خبر بدن بچاوای می خبر بدن کا او هیزا امریکا امی وی بپرسن و داویه جمی وگرن مسئله نافخوی تماشاوان هیجا دو سرکومار اردوان داخویانی که دا مدیای سالا 2025 سالا مالبات اعلان کرد وکی که هنجی دزانن لترکیه مالبات عائله هر دچه هنک پرسکری کارن را روبرو دمینه کیماسیا نفوسه هجمارا نفوسه آلیه کی هفبردان لآلیه کی دن زواج کرنا تأخیر زواجه وانا تف پرسکری کن دوی مجاری دنه سرکومار اردوغان به پروژه کی درکت پیش ملته اما سروی مجاری جی خبر بدن هر وها بیانات
برز زکریا یاپجوğlu سروک هداپاری د مدیای ده او جی گرتن ام سرویجی خبر بدن داوی جی کو وقتی مهبه تماشاوانین هجا ام لسر مثلا پیواژویا نو یا کو جعلی حکومت و تی آجوتن او دخوازن کو پکک چکین خود دینه چکین خود بن عرض بکه جبو ویجی عبدالله öcalan beyanateki bide u emri örgüt axwabike rexistin axwabike beje edi dema çeka dema silaha çu unji silahê xwe deynin evê pêvajoyê bi çi tê navkirin çi seretê xeberdan em ê vêjî çend gotina bêjin. Belê temaşanên hêja li stûdyoyê mêvanê me Nurettin Koserî mamoste bi xêr hatin ser çabaret. خیره خدا رو به خودش و راضی به و شانه مسر خیره ان شاء الله خودش وجه راضی به و سر اکرانان ده هون دبینن به سخایپیه بیه میوانی ما جره حاجی سیفالدین گندوز دی کولینر که سیفالدین هم خیراتن خیره خدا الوابه رحم بلدی بابی وابه خدا تلا و شانهان بکب خیر و وسیله خیر و قنجی ان شاء الله خودش و راضی به مساعده و هذا می استودیو دست به بکن لغاز روش داوین ام دویجن چیه جدو ایواره ده اف سینیال هاتی بونداین براستی ایدی سر آگربستیه که تی خبردان لحیله که حکومت نتانیاهو جیب هفدو کتیه یعنی سر و آگربستیه عالیه که و نتانیاهو کتیه تنگاسی حکومتاوی کتیه تنگاسی عاصبیه دگاز زیده عالیه که جی محقق او دویله که پشتگریاوی دکرن ایدی جيرا فياد بيجن جمع اوقاس ام ايدي نكارن بشكرياتا بكن يا جي ام جي هيزا مجي حتى فيدره عليه كي جي او هوفين كو هيجي دخوازن قتلعامين خو بومبا بارانين خو بدومينن هيجي جوي خوينه جوي قتلعام تير نبونه هنه دناب حكومتي دا بخو وها دنگي وانجي درتي ون في بيواجويا داوي انجماوي چوا دخوينن مثلا داوي ام في دسبك بناوی خدای رحمان و رحیم براستی مثلا غازه مثلا که سال و نیوه که نیزی سال و نیوه که امسر خبر دن سر دبینن تشتکی و شرط حقیقت تید تنهی همو تشت لوید رهانه لبر چعوا دا اکران دل دنیای گیش بلاده به گیش تیدیتن تشتکی و شرط تید تنه تشتگو خوشک تیدیتن اوه که تینتا یهودیا اخلاق یهودیا گو خدای تعالی در قرآن دیگر لکی بحثا آنده که جتوی قومار هشکربو او به عهد و به سوزیتیاوان او اخانت آوان او مفسدیاوان گود عرده دل سر روی عرده هر دری افساد و فسادی در دخن به ترمینولوژیا ایرو یعنی ترورا گل دنیای در دخینن طرف تمام خلق دنیای و هات فهم کرن بس دولت لدنیای گو ایرو سرهلاتن حکومتن ایش دستیوان دی اوانا ناخوازن فهم بکن فهم ناکن آنجی که محکوم سیونیستا بون محکوم یهودیا بون لهر دری لورا یهودیا حقیقتا هیزک قوتک گلکی مزن بدست خسنه و هیز قوتا خوشی که جبونا اسارتا تبع حکومتا و تبع کار بدسته لدنیای غیری حکومتا دنیا حکومتا وک وزیرا وک مدورا وک وسایرا وک استخبارات örgüte استخبارات اوانا گش بدست خسن کرن اسیری خو جبر و کیجی بتمامی فتنه و فسادیا خو سر عرض فتنه و فسادیه دکن ترور دکن قتل عام دکن کومکوجیا دکن گلکی نباشیا دکن لی همو حکومت جکی چاوی خواجر دگرن و نابینن بین تشکی وی شکلی تونی و به بالا و حینا دو ایواری بو لی آلمانیا باشخانه آلمانیا پیرکه که او پروتستو کر کو اسرائیل زارو کاد کجه کومکوجیه دکجه سوجه حربیه دکه یعنی سواش سوچب ترکی بیجنیا ونجی که آلمانیا حکومت و حکومت آلمانیا ون آریکاریه بیشک بیشوبه دوام دکن دنوانا اوه هنه رورشی کی گله کی مزنه کمانه کی گله کی مزن جوا ونه جوا کوانا بین دارستاندن ونه بین محکوم کرن خود دلو قلب و جعوه خلقاند محکوم بونه
حکومتا سرکی حکومتا آلمانیا دیسا جکی وینا قبول نکرگو بیوا گوت یعنی پارا سناوی گو یهودیا به پاریزه سیونیست به پاریزه به حق سیونیست گو خو محافظه بکن خو به پاریزن هی يعني تشتك ديني جو بيجن جوان رتندي افتني دز فيواندمان جروجا اول فيناد بيجن حتى اني افايبو سال و چار مقديا هينجي كي فينا هاني بيجن حقيوان هي جو خو بباريزن دنيا گشت دبيني كي اف يهودي ايريشا لسر خلقادكن سر سفيلادكن سر نخشخانادكن سر معبدادكن سر جامعه و كنيسادكن انسانادكن خصوصا قل لي خبر عنيا زاروكا ددن زاروكا بيركا دكن جبونا جو نسلي خراب بكن نفس نسلي افساد بكن نسلي تنه بكن دنيا قش فينا هاني دبينه او هجوم كرن او ظالما او قتل عام كارن دنيا قش فينا دبينه خلق قش فينا دبينن لي حكومه وقتا جو جوان تي برسين دبيجن حقيوان جو خو بباريزن هنه لور باراسنك هبه باراسنا كبه حماس ومجاهدة فلسطيني خد باريزن جشريوي باراسنا كبه أذيا هاني شخوا خلقي سفيل لغازة بي باراسن نتشكو سلاحيوان هني ونجي كي دبن عرديد جيغو خطيد وشيرن وقت يقو يهودي وقت يقو بومباك تي سروان هما دكفن بن عرديد دكفن السغناق دبيجوان دبيجن دكفن السيباري خوا وقت شکوی که وی شکلی که خلق غزه رو تونی پاراسن جوان رو تونی به پاراسن و واناجی که به تمام هز قوتا گوج فیلی مزن امریکا و اروپا دستینن هجومی سروان دکن به بمباوان دکوجن شهید دکن وقتا کتولید نره حقیقتا روشا پاشی لغزه جهلا خلقی و هی مرکار لیبنر و جهلا لشکریه مجاهد هی مرد شکلا کار لیبنر اف نزی سال و نیوه کی گو خلقی غزه تکشتن روشوان پاشی جهین او هنجی که شهید دبن درم بار بخواه و شکایتا مسلمان کار بدست حکومتی گواد بیجن ام مسلمان ام حکومتی دولت اسلامینه و شکایتا وانا الجم رب عالم دکن محقق يخرج على غزبه كيف سربانا لشكير ببارين جبه هلد برچي دمينن تي دمينن بعلاج دمينن بتختور وبجشك دمينن ناهل جو آب هرور ناهل جو نان هرور ناهل جو تشتك هرور جلو برگ هرور دز بسانه دل بر آوه دبن آوه دبن چادرات لبر لحیه درن چادریوان زارکیوان به چک به سول به شکال به چیز ما خاص دمشن نافوی آخاد و آواد جمدیده و ام مسلمان جکیلوان تماشا دکن ام غازی بانگ لحکومتی خود دکن حکومتی ما شیطان کتی گویان دور جوی حضوری نما ندنگ دبن خود نتشکی او جارنا به ام جکی وکو دقحرن وخاو يقول تعالى في قحرهان وإن شاء الله بسريوان جيكي بيني ويش فيها خلص نبن بله جهلا الاشكري وقتاقو مرود نار الغزة حقيقة جروجا أول في حتى إنها دقلقو دنقا قوتا دجمن وقوتا مجاهدان نوك هذا بحزارة فرق تدهي بالطونة فرق تدهي جيكي مجاهد حتى إنها هي جيكي لبر خددن وناهلنجو ودرهاني بالتمامي بدس بخينن تاخن بن تأثير وباندور وكنترولا هر دري لهر دري كمينا جوان رتشيدكن وان وك سيدا كروشكا وان سيد دكن بله أفهاني شرف وعزتك قلكي مزنه وقوتك إيماني إسلامي ري مسلمان جدو وري تبي خلق الدنيا يقش كي إيدي حضور وقوات وشارة ومفر أنجح وأنجح بالإسلامي بالدين بباورية بإيمانية بله فيه اللي دختاقو مرو نرى كيف مرو دين مجاهد غازة إيماناوان إيمان بمرو شيرين دكن وخلقي وانجي بالصبر آخر دیگر تو قصه ازیت تحمل برچیبون نخوشبون و برینداریش به علاجی دمرنش که وفات دکن شهید دبن در حضور خود تعالی جی لی صبر آوان گوه ایمانا هان دایوان حقیقتا دکی گو ام پی غبطا بکن الحمد لله و ام جوان رو دعا خدای جوان راضی به که سیف الدین رجما
سیونیست د غزه ده عاصی بو یعنی ام کرتایت کارن وی بیشن چی بو وی انجام درخست راسته 407 روش جخوره دمه قولدانی بون دنوا دمه هدامي حماسي بقدينن ومي غزه بدست بخن حتى سيناريو سريد هاتن شيكرن رجما سيونيست والفلان دري جخوره تأسيس عسكرية لشكرية شيكه وغزه شو تاخذ من كنترول اخو وشريعه روجافا وقتينه والوي در فلان تشتي بكه وهاش خوره سيناريو يجي تشيتكرن وشخوره دمه قول دابون جبو عمري حماسيجي وبرخدانا فلسطين لإيرو أمدن هيرن برخدان ديسا لبيايا ملتي غزة لبيانة تبيكو أوقاس زحمتي وأزيات جدكشينن از بيجم لأمريكا آقر آنها دركتية شوات هي هر درو ام خبره ددن ام بيجن دزي دست بيكرنه ياغما دست بيكرنه وها ملت ایریشی وان دره کو آگر پیکتنه وای دره تالان دکن یعنی لغازه تشتکی وها کسی صحنه الحمد لله کسی سبیرو آگر بستی گاوه کو به اعلان کرن شبکه پیدا و ملت وره مالی خو وره وان خانی خوی کو دیسا خرابونه و دیسا تعمیر بکن و دیسا تیدا خواب بشی بکن الحمد لله ملت کی وها سر بلنده شی که سیفدین کرم کن بسم الله الرحمن الرحيم برياك وامتك مجارف براستي از دقازم از هرم وفانا اخر برياوي كسيونيستا چي ادعا دكرن جبو خاطيك وقلبت شاوي ملت ومزن بديرن چي دقوتن ادخادمي كيوي بينن بير سيونيستا دقوتا لغازي چيويك بفره هاي مجيهي ويدقوتن یا دویا دکوتن کو دحب انسان دنا حدود بشتغلن دنگیوان تیمه و چی دکوتن و دکوتن بیمه لغازه تشتکی ناقومه یعنی حیامه جهت چتی آگاهترن ایتا مثلا چتی یا چارا دکوتن تمامی دولتی عربا و دولتی امپریالیسا گشت بشکرتی آمدکن کسی که پشتما بین عرده تنه یعنی بوی چاوه خل قدر نردن و به چتی جی دنیای دکوتن یا پنجا دکوتن قبه کیمه هیه بناوی حسن جیته گوتن دمیر قبه قبه حسن ناهی لکو تشتکی به سر اسرائیل و تعدیل اسرائیل بکه و قالا تنقیقی مرقاوه دکرن یعنی والپیش چاوه ملت و قاسمتن دکوتن کی حاشا حضور وکی فرعون تبیرامه یعنی کسی بیر ندبو که وان إنسانا وي بن بي ببن وي ردي ببن بپوزي وان بي فرقان بب كثي افشتهان هيبي ندكر اشتي كو وقتي توفانا أصايدس بكر وان سيحب أرمانش قسن بيشافه يأول قوتن أمي دم هذا أمي حماسي بقدينا ويا حماس السر يعدي إلينا بينا يا دويا قوتن أمي غازي كثي نهيدن يعني أوي قشتك بنتسيمه وهدد بن باندورا مدبه یا سوسیا یا کو وانه فریسینی کلوی دریمانه امی وانگشی بقوتینه گرآوا سینای ام بشین ناف مصر وانا امی کسیل ور نهیره سیعب ارمانش فتون بشافه الحمدلله اف برقدانا امی قلا دحب برقدان بکن یک برقدانا کو برایمه فلی گازی کرن وان برای ما اغازه حقیقتا وان انسانا برخدانا که وهادان تبی که زارکه وان پیرکه وان برچاوی وان داتن شهید کردن لی نربیان طریق نتواندن تبی که دی وان بابی وان برچاوی وان پرچه دبون او اشارت پورتاندن لی طریق نتواندن و لبر سیونیزم کم نکرن اف برخدانا آگل که لبر سیونیزم خاط داین اول انبیا بیرا خدا بینن بردلی من اف برخدانا کو اف گلی مسلمان کریه دجه هد شی چتره اره ام قالا لهنگیا حماسی دکن ام قالا لهنگیا اسلامی جهاد دکن راسته افانا لهنگیا کی به تایبت دکن یعنی پرغلوب خوشک دکن لبرا ارتشاجی جبر چاوه من نره اف گلی هان سریخ نتوان و حرب حیائی رو آجوته و گل سریخ توان دبونا
و خپیشان دابیا لحبر حماس وانا اف حربا و عمری وقتی درج نبونا وقت گوت 407 روزه پیش که اف گله هان به اسلام مشرف بون به اسلام اف برخدان نشاندان دنیا گشمان حیری بنرن امریکا و اروپا اف سره 15-20 ساله دقازن اسلاموفوبی تخن ناف دلی گله اروپا گله دنیای گوان گلاج اسلامی سال ببن اسلامی دور بکبن لی الحمدلله اف گله کو کهید دکبن پرچه پرچه دبنجی وکن حال سر دیمن تیقیا کرن لی نربیان ایویا پاج ربی عالمی قط نکرن و هرتم راسما چه بو او پروژه کو امپریالیزم کو دخواست اسلاموفوبی تکر ناب گله دنیای الحمدلله او تشتی ها شکسته او یک یا دویا ملت مسلمان بخوا حسیا و برپدان به چه هاوی تیچه کرن به چه هاوی او بیچه کرن او جیهات نشاندن پشتی که او حرف تشتیک مگوت چه بو ایسائیل فهم کر هزه کل بروی نه هزه که انسانی نه اوانا جی انسانا دورترن چونکه اوانا جی طرف ربی عالمی تی دسته سکرن یعنی ربی عالمی قوتی ده دوان ربی عالمی پشکرتی آوان دکه جبری قاسه اف برخدانا که تی داین با عقل انسانا کس نکاره بیجه یعنی اموها بیجن بله کیک سیف الدین دوشانی ده پرسکریک چه بو وهاد بیجه لگور شرط و مرجع فیزیکی یا شرط و مرجع حربی شرط و مرجع کو خویاد که نممکنه کو حماس یا برخودنا فلسطین ده برخو بدل نممکنه کو جواکک انسان به شکلی دباره بکل برخو بده و هانی ما پیشش گود و حب تمیم بیجن اونا قوتا ایمانیه قوتك حقيقية في إيمانها هاني حقيقة وقو كي سيفتين جيقود قال لك نشان إنسانية تغيدان هم نشان مسلمان جدان هم نشان غير مسلمان جدان كي سيفتين إشارة كريا قو أوروبيا دخص قو إسلاموفوبي يعني دجبرتيا مسلمانا دجبرتيا إسلام الناف قال لي خل ناف خلق أوروبا برابك لفي حربا خاص حقيقة في دباراوان في صبراوان في إيمانواني مكمل نشانی توی خلق اروپا دا کو اسلام خلاصیا گلای خلاصیا انسانیتای اسلام نتیشه گو انسان جی بترس جی وکش جی بره جبر وی که جی به هزاره لگورد بیجن به هزاره انسان لاوروپای لچینی لژاپونیای لامریکای دین اسلامی جنوب دی اسلام دخوازن فهم بکن و بخیرن فهم دکن گو هاتن خاپاندن جي طرفي حكومتي وخذ طرفي مديا يقول دسي يهودية وجوية دنا ولدولتي وان طرفها هاتنا. بله كيك سيف الدين ديسا باشتاري برنامج مبو قوتني أخو كلام كم بقدينن كيك سيف الدين أما هدي في مجاري بقدينن لورا مسألة مهمة هنا درجة بده. يعني تبيك إسرائيل بتبو هيدو قواتها بشكرتيها وان انسان اوقات قيم قوات و جماري وان بركيمن لهم بروانا بيزار من شرپزه بون و رزيل بون چكرن مجبور من به هلكي ده اگربستی دست ببکه چكو مجبور دیتن يعني وكي كو تقال كر لأمريكا اف آگر كو دست بكر قالا دبين 300 مليار دولار دبي خسار چه بيه و هيجي اف آگر كو كنگي بتفاندن نزانن ندياريه يعني ادبيت بيجم أمريكا شكرتي ده إسرائيل وإسرائيل جي حتى نها بكي 100 مليار دولار زيده خسارة دايا أمريكا يعني جبو خاطيكو شبيا بمينه جبو خاطيكو قريبة اف مجادلة خود غرابي لحمر حماتي باجو لأمدنرن ربيع عالمي وكي اف حربا حندكي شو ربيع عالمي ده حربا حندكي ده سرماکی ده دا ویدره و بایکی جورشانده جکی وهاچی بو که مشریک و یهودی که لهمبر مسلمان کن بونه لهمبر هندقی کن بونه
مجبور من جور رویان و شبکی خدا علی چون بله ایرو الحمدلله ابدنرن ربی عالم دیسا او قوتا هان نشان وان انسان عزیز دا نشان وان برای هجا دا و ایک الهمبری وان مشریک و یهودی که الهمبری وان دیگراوی تعدیل وان دکن الحمدلله بیزار من و بقیده حرب هندکه بربی روی چون انشالله بش ایرو شونده و ببه سرپیخاتیا یعنی سرکتنا مسلمانا تمامی دنیا انشالله خدا جوارزی به که کسی بیجم از کرتاتی چه که بیجم یعنی الحمدلله ما بیجی دیته لیمن بکر جلبنان بکر و جرقی بکر الحمدلله پر مسلمانا جی پشکرتیا حماس ایدان پشکرتیا برایم ای قاز ایدان و تبیویجی الحمدلله پر جلی جهان انسان به اسلام حسیان به اسلام مشرف بون و الحمدلله ایدی برای خوددن اسلامی بله الحمدلله امریکا دشوته ام وید پرسن که او هیزا کده هاتا بحث کرن یعنی بسر فیلمات سر هولیوود دا جساله هشته و نوتی نخاسم وان دراده که خواه نشان دا لهمبر ام بیجن وها آفاتا لهمبر حربا لهمبر ام بیجن وها باری گران کو چوا دکاره بسر کوه او امریکا و د میجیه انسانا ده خوک هیزه که کو مغلوب نابه کو هیزه که کو کس نکاره پی ام بیجن خو نشاند دا آگره که و هی تثبیت شی نکنش که در هاته و آگر یا جی به چه شکلی وها مزن بو چما ما زولی مدخله نکر وانا هی افرس شی هی نهاتنه جواب کرن که او هی زار براستی ایگو مالا خلکه بشوتینه خانیه خلکه خرابه که محقق روجه که او آگر او شوات او خراکرن و ببردریه وانج که اوه قانون الهی عدالت الهی يعني بيبت مشهور استاد بدر زمان جزم بركي دبيجي دبي انسان ظلمي دكن غدري دكن نحقيه دكن لقدر عدالته دكن عدالته بجشتين خد تعالى حاكم في كائناتي خالق في كائناتي نظامك خصي في كائناتها هاني اري هناك تشت دست انسان دنه جزئی اختیاری یا انسان هیه جو انسان را افنا هی کاره هناك تشابكه يعني كار کار تشته باش و خراب شخار بنقینه و الگوروی بمشهر کار ظلمه جبکه کار عدالت جبکه کار نباشی جبکه مال خلقی تالام بکه بدزج که غصب جبکه و کاری که خوش حرام جم محافظه بکه اواد استبداد انسان ده هیه لی قدر دد پاشید محقق الجوروي قانون ونظام جو خرط على داي سر عردافنه وعدالته بجيبينه تي قلت النابا بيفي اختيار هذا هي دي بيجي انسانك وقتا جو ظلمك حق زيك نخوشيك حتى تشتكي هين كيمتر دد حق انسانك برايك خوي مسلمان تشتكي النباش بيجي حتى جو وينان او تشتني سريوي نامر وفاتناك يعني قدر عدالته دك امريكا جي تاريخها خذوا حتانها يعني 100 سال هما جو حاكم سر روي عردي بوي جوي روجي حتانها قتل عام دك انسان دكجي انسان طالان دك ويران دك ودعاء بدعاء وان يعني نفر وان جخره دستينه محقق قال لك تشتاتنا سريوي ليرو ام سرفي اغري هاني ساكنن اف اغرنا هر بتشك دي در كتب هر چکی مانیاوان در کتب هر چی در کتب محقق کی پیشی گرکن و نظاربن عدالت خود تعالی اف آگره گول دنیای بلاد که خصوصا جگه گول سر مسلمانه فلسطین بلاد که بدسته یهودی کوچکی خوی یهودی اسرائیل حشی حضور اوانا هانی محقق بدل آوینا هانی خود تعالی بدل که نشانی وان داد به توف قیس مال خلقی خراد که بدسته وان جهویانا تا آگر بخمال خلقی هوایی لبر مالته و بيرا وجهك اف ولاته جو اف هرما امريكا جو اگر ليدر كتي شوات ليدر كتي هرما امريكا هري جو دولة مندي و
و هنرمندی و کار به دستی و دول زنگینی و لود راهانن گش او هر ما دشوته يعني ناوندا فينانسية فينانس وسينما ووسائل حتى أنا جقلك طرف الدنيا جي تركي جي داخ دناف دي قالك دولة من دي تركي جي وقوتش ووسائل ووان هنرمندي قول التلفزيون هذا كيف انتشار مشهور بونه بفيلم وسائل وانا جي شون شخرلو درهاني مالكانه وهتا جوان بن يازده خاني ماني مزن وبها $1,000,000 اكريني او جي كل شوتينه يعني ولاتك هرمك بفي شكل دشوت يعني زرارة أمريكا وزرارة وان خلقانا بحد وحسابه من جبوتش فينا بقطع هناك جوان هنرمندي أمريكاي يقول ودراهاني دجين ومالكاني وان $1,000,000 أنا در حق غزة وزاروكي غزة وشكي غزة دقوتن عفو نكن ها قلي جهوا وانا عفو نكن نبين زاروك ونبين بيرك مرحمة الوان لكن قشاج كوكيد بقلين بكوش وقتا قوفينا تقول جي هر دو بيركي بتهرب دولاري جهوا يهوديا تجبون بانك حسابي تجبون مالكاناوي بلكي $1,000,000 بريوي تيدبون ودكنيا ودقوت فينا هاني دقوت زاروكا بكوشن امان مرحمة الوان لكن زاروكو بيركا تفا بكوشن برا قش حولي درابن وقتا قوم مالكانا وشوتي خانية وشوتي بجا بقيري بحيسر تش دقوت خانية مشوتي فيها هلبتا عدالة أخذ تعالى بله ليه كلامك خبرنا وخدي هي لك دنيا وي دنيا هي يعني شيء فينا هاني وري كريد سبب وسدماغو في قوة أمريكا جي نكار فينا بتافيني شيء دي صاد بيجن خاينتيا يهوديا دور درد كذا يهودية كي لو درهاني جو قال لك دولمند مالباتك يهودي لو درهاني قال لك دولت وان عرداني ودرهاني قش بدس خستنه هنگی اداره وانه و هرمی وان باجارنا والیه و اداره وانه و پارلمانتویا هرمی به دست خستی به پری خب رشوت آخه براج وانی آوه گش جبونا زراعت آخه خرج دکه حتی جارنا باجارا به آو دهیره یعنی دخواستم وینا بجم یهودی لکی درا دنیای دمینن برا بمینن لکی درا دنیای دجین برا بشین محقق بلا سر انسانن اخانته بو عرض جردکن بوان انسان جردکن بوان چکنا جردکن بله ایرو بلاگ جوید راهانش بر نگه یهودیا هات سریوان و بلا مزن جی که گوشواتا مزن و هینجی که بلکی انشالله و به سبب فشکلاندن امریکا و اف دستک آریکاریا گو داغازی و به هان انشالله جوان تخ زرارك قال لك مزن لورا خلقي امريكا بخوش كي ايدي فهم دكن ودجمناتي حكومتها خودكن بله كيك سيف الدين رامبو كي ياجي امبيجن شد بيجن جوان را örümcek adam kudvejin, Superman kudvejin بسر زمان ترکی کو هاتیه ویالیه و درکه پیش وی آگرید کار بگیره بوه نیریناوه راستی ev agirê ku niha di nav Amerîka deketiye ez dişibînim Covidê Covid-19 jî digotin Covid-19 çünkü digotin Covid hineka digotin Covid li laboratoriya tê çêkirin û li nav însana tê weşandin hinek jî gotin na Covid nexweşiyekî taybetî û bi serê xwe deketiye bi her du hêla jî Covid temamê dünyayê geriya û însan tehdît kir نها هناك أغريق جامعة تطبيقية هناك دبين هناك كسات أغر دخسنة أغر هناك جاكسنة وهناك جدبين نا يعني دبي أو دري دارا زهانة هي يعني جي دارا هي أغر جيكي دكتي بقى ولو بلابية أم أول في بيجن نها تركيا حرمك أملينة أدري زفستانة او دره هاوینه یعنی به دره دنیا گرمه نه وقت داره باران دباره دبی بفت باره او دره هاوینه یا دویا او جیکو اگر پکتیه yani hela çiğe agri peketiye yani çünkü Los Angeles hela keveji bahre bahre denere jek bahre hay agir burna ketiye agir beter çiğe dest pekriye ote ali başır ve vakit ko keçi keke nöbetin qosri kote ev
cemê ku diherikin û li hemberê wan bend tanîne yanî baraj çêkirine û wê avê kom dikirin ev ya hikûmeta Los Angeles çêkiriye yanî balîga û derê çêkiriye lê belê ew malbata ku kekê Nurtên gote ew malbata 4 sal berê wê ava gişî ji hikûmetê sendiye yanî perê wê daye û ji bo xatir ku erdê xwe av bide îro hem li wir baran nabare îsal û ya didoya jî vê mêka bi sedhedar dunum erdî wî hene erdê xwe gişt av dide avekî pir bêqîmet maye avekî bêqîmet maye û piştî ku ev agir dest pê kir ew ava ku wê agirê bitefîne di ortê teneyê agirekî pir mezin e û avekî hindik malûmê we ye ê wê derê giş însanî dewlemendin her yekêk malê wan bi 10 milyon dolara dest pê dike bi mezantiya xwe bi wilo xwe her yekî ji Fîr'ewn bêtir zengînin ji Nemrûd bêtir zengînin yanî bira em vê jî zanibin wan însana agir wextê ku bi malê wan diket her yekî li ser rokê bajêr digeriya şaraderiyê digo kawerin malê min bitefîne av hindik agir pir û xesaret pir e heta niha li gor dibêjin 300 milyar dolar xesarek çêbîye ev xesara ku wê sîgorta perê wê bide ji sedî bîstî ye bêtir yanî sedî bîstî bejotir pere nayê dayîn yanî ev tê vê manê ev agirê ku bi wan ketiye giş ji kîsê wan ew ê here Belê elhamdülillah kek sêfedin xwedê eviyat ew me pêvetine eleqa me pêtine yanî kî dide kî nade ew zanin yani em vas dibêjin na eşte bahs dikim tu pir xweş bi me didî fehm kirin ne ez wê îtirazam ji wê tune lê ez vê dibêjim Nurettin bahs kir 100 sale kar û îşê Amerîka li ser alema İslamê ne li alema İslamê tenê jî li Vietnamê jî kirin li tevê cîhanê qetlîam û komkujî û her du herbê cîhanê jî belkî ya yekem rast netêda be ya duyem jî bi temamê hêzê xwe sîleha ava kiriye û sîleha bela kiriye sîleha ava kiriye sîleha bela kiriye û temamê fitnê ku di ser rûyê erdê de hene nexwasim alema İslamê tim tilê Amerîka pêşke Amerîka têda biye ev qas însan qetil kirin ev qas mal talan kirin ev qas erda îşxal kirin em behsa Afrika bikin em behsa Iraqê bikin em behsa Afganistanê bikin Japonyayê bikin Nagasakiyê bikin em ê behsa kîja bikin yani îro yek damlekî stêrk tune ku em ji bo Amerîka biherkînin bilakis em bi vê çûna wanî hêza wan û bi vê şewata ku ketiye dilê wan jî çunkî vanê ku agir bi herêmê ketine tev dewlemendên wan in tev xwediyê sektoran e xwediyê peran e ti ji bo wan em senaryoyê ku çima ev agir pê ket çima eştera bêjim hate vî halî em ti eleqa me bûyîtine eleqa me çi ye Amerîka bira serê wê bêşê bira hêzên emperya serê wan bêşên bi van afata bi van belaya û evana jî muheqqeq îmana me bi vê ev e ku Xweda Teala ev belav serê wan de haniye serê temamê însana de belav afat tên lêbelê di rojeke wiha da di 470 roj qetlîam bi ser miletê Gazeretê bi vê agirê Los Angelesê em em bêjin huznekî me re çênabe em tu car mehzûn nabin bilakis em ê ji ber ku serê Trump wê bêşê serê Biden wê bêşê pêra wê serê Netanyahu bêşê em bi vê kêfxweşin xeberdana xwe ser vê kerem kin biqedînin lewra mijarên me pir muhîm hene yani ez xwatim bi vê bînim sevê derê kerem kin îro ev agirê ku di navan derketiye û ku nikarin bitefînin bûne qurbana ku ew sîstema ku wan ava kiriye ew bûn qurbana wê belê yani sistemekî emperyal ava kirin sistemekî çavnebarî ava kirin sistemekî ku xwe ji ter hekekî mezin didêrin wê sistemekî ava kirin û îro ew sîstem wan di nav wan de wan dişewitîne agir bi wan dixe elhamdülillah kes naçe avekî bi wê agirê naxe elhamdülillah kesê testê xulamê wan jî nagêje wan ku wan xelas bike ez xwazim vê bêjim yani îro ser rûya erdê
بخصوص الكردستان ماشي غلاميون هنا الحمد لله غلاميون جي نكهر ابك الوان بكن ودوي قحله دجي وي درباس بن ان شاء الله ورحمن مالا و کیک سیفدین ام درباسی مثلا خوی نوبن پیواژه کن نو حات دست بکرن یعنی اف نه پیواژه که کو ام بیشن ام جرا چی بیشن مثلا چاره سری مثلا کرد مثلا که وها اف مثلا ناوی وی چیه مثلا دست کشاندن از چکایی پککیه ام ویا فهم دکن لگور و یعنی ناوی که چواوی لوی پیواژوی بی داین و انجام چوا خویاد که ام بحثا اف مثلا کو اجالان و جپککی رگازی بکه و بیجه دفج چکا بردن ام بحثا وید که راستی از خوازم پی انجام پیشی بیجم دو روزه بنوی انشالله داگرم لگوری من ناوی وینهانه بی سمیمیت و اخانت و نراستی چما؟ جکی جانالی و؟ يعني جهلا حكومتي جهلا دولتي دولة وحكومة نساميمين نراسن وهدف أرمانجان جهدو جداي ند هو بردانا تشكو سلاحي نفينا هاني حكومة بين بالا خد چما دست في مثلا هاني كرن نرينغو آگري جهويا إسرائيل هيدي بر تركيا بتي هيلك تركي جيكي طرفداري يعني هلا كومك خلقي تركي جيكي طرفداري جهوياتكن طرفدار تياواندكن آري كارياواندكن هيفي اكوان جوانا هي قبلكي بشتاخ دستيخد بشتاوان بدن هناك هستوا بافيجن بروان وقتا جو حكومة تركي افنا ديت فهم كرغو آگري جهويا هيدي بربوان وتي قول لازم ام نافخه قوي بكن نافخه صافي بكن ام ببن يك جبهه اف 6 سال تنافخه الظلم وحقاريته وحقسية دكي تا حقيق قومك غصب كري وبدستي دولتي بامكاني دولتي وهنجكي تهبوناوان خوشك ناس ناك ارين هاد اف 10 سال بك اريهن اما تحق مع فيوان تنن زمانه وان تنهی تشتکی وان تنهی چاند و کلتورا وان تنهی یعنی به این کارا خود ویناد بجن اری آن هات به چاند و کلتور وای مجوان و تلویزیون جیو کری اوانا ناین معنا گو اری مون قبول کرن یعنی حتی تو آن قبول نکتی به اری ما اف جمهوریتا هانی به رصاص کر ما اف دولتا هانی به دور چه کر ون و ام ارتقیق هفن شخوا اف 1000 ساله جو وقتا گو ام یعنی وقتا سلجوقلیا جو وقتا گو خلیفه بغداد مکتوب خست دسته امیره سلجوقلیا گو هرن جم امیره کرمانجا برا آری و بکن بهفدور الرومی خن بویر مجادله بکن جوی روجه حتی انها براتی یک دناف کرد و ترکاده خلقه کرد و خلقه ترکاده هبو جوی چاقب حتی انها بهفدور هبون اما اف 200 ساله پاشی و اف براتی هانه حقیقتا کشت و خست تربیه و سروی وشارت و داش بیر کردن سرویی که مرمر کردنش ونا گو دیسها شین نبه جنفده. ایجاره پیشی گو اوی خانده هانی لوان کرد و او چی کردن و نری گو آگری اسرائیل هات برداری و بکا دیسا امپراتیه بکن. بله. امپراتیه به شکلی اصلا وقت آن نمیکن. از بپرسه کی دیسا دوره گوتنه بدم و سرکومار اردوغان لدیاربکر بو هفته روزا سبت روزا یکشنبه جبر چیز وید پرسم یعنی بلکی که ماسیته ده هبن لیوی پیواژو و امبیجن ریاکسیونا داوی کتی داین جبو دفجه بردانا جز چکاز سلاحه کو هریزه ده جی ملت کرد یعنی ما جی zarar دیتیه یعنی ابیا هجایه بگورمن چه دبیجه بخیره خبره حوالی می کاجه جی و کاجه اما بدن پیامین اردوغان 81 ولایت به آمده سوینه دبیجه یعنی اوی او نه پرکی یا امبیجن گوتو بیجه که روزانه اون دبیجن yani براسي بشاد نجد ما قلت يا انسان ظلمه دك قدر عدالته دك افت شي قلتين كرن ما قلت يا اجري امريكا بتشي شكلي تشي وبتشي بوي دركتي اما انجاما ويد عدالته اخذت على عدالته قدريه
ev peyvê got Birêz Erdogan dikişî ki got peyvê germ û nerm û xweşik dibêjî ki muheqqeq wê teesîrên bandorên wê çêbivin. Ji cihekî derdikevin, yani ji birînekê derdikevin. Ama tiştekî ez dibînim, ev vana giş qeder mecbur dike digotin. Ne giş samimiyeta wan tên. Çünkü heger tu bixwaze vê pirsgirêka hanê hel bike pir rehet e, pir sehl e. Birêz Yapıcıoğlu got çi? Dibe Kurd tiştekî naxwazin. Heqê biratiyê dixwazin, nafê biratiyê dixwazin. Biratî û şirîkatî. Wexta got tu vana deyne. Yapıcıoğlu jî binivîsin li bin ekranî. Wexta got tu vana deyne holê. Kurd heqê biratiyê dixwazin. Xelas dibe. Ev tiştê dinê got PKK derketî jî ji zulm û tehdaya got li xelqekî li qewmekî hatî kirin de encama wê de netîca wê de derketî. Pênc daqiqa wextê me maye. Ez ji kek Seyfeddîn jî bipirsim vê pirsê beriya navberê. Peyamên Erdogan heştê û yek wîlayet bê Amedê sêwîne dibe û di dû re jî beyanatên Birêz Yapıcıoğlu dibe çi? Dibe Kurd heqê biratiyê dixwazin. Yani bira mesele neyê ser dîsa çekê PKK heqê Kurda bi vî rengî evana her duya bi hevdû re kerem kin serê xeber din kek Seyfeddîn. Pênc daqiqa wextê me heye. Peki Fatih, belki ne 5 dakika, 5 saat cephe xeberdan ve têrê neke. Ez misalekê bêjim. Îro ez Urfayê me. Urfa wextê beriya vê 105-106 xelat berê Fransa xweste ku ev derê têxe bin îşgal bike vê derê. Kurmanca Ereb û Tirka hem bajarî vê derê, hem baletê vê derê pîşa qisê xwe daniyek û Fransa ji vir qewutandin. Îro yek însanekî merhemet, aqil wî hebe. Merhemet dilê wî de be, aqil sê wî de be. Van sê hev insana, yani Ereb û Kurmanc û Tirka sê xwe dane hev Fransa ji vir qewutandin. Di îro Türk radime dibin ev welatê êmecî. Ev ya bêînsafiyê, bêvîjdaniyê, ev ya nakevte cî. Çima me hersê me tisê xwe da hevdû me Fransa ji vir qewutan, çima tu xwedî bê derayî. Zekeriya Yapıcıoğlu xwedê caredî be vê dibêje. Dibe em mafê biratiyê dixwazin. Em tiştekî din ji wan nixwazin. Binêrin Kemalîst çi dibêjin? Em mantıqa Kemalîsta zihniyeta Kemalîsta xweş fêm bikin ku peyva Birêz Zekeriya Yapıcıoğlu tê çi giranî em xweş fêm bikin. Kemalîst ji Kurmanya dibe yekî we dihê me, yekî we bîstê me, yekî we sedê me. Yani her tim yek didin me, lê sedî didin xwe, du sedî didin xwe, her tim didin xwe. Ev ya em qebûl nakin, biratiyek wiha ji me re ne lazim e. Çawa me û Tirka, me û Ereba li hember Fransıza, İngilîza, Amerîka li ber her çi be, ku me tisê xwe da hevdû me vana ji vir qewutan, me ev welatê han parast, me ev devletan damezrand, wê çaxê em jî xwedê wê ne, çi şter hebe wê jî min heyî. Yekî te, yekî min. Em ê dibêjin. Em ne gulamê we ne ku em dengê xwe ji we nekin, min bêjin çê em ê bêjin te çavbasesa tiştek wiha em naxwazin. Em dibên em însanin ev devleta han me bi hev re damezrandiye, yekî te, yekî min. Tu çi bî ez ewim. Ev nava çi be, gerek ew nava bi hesabê min jî were. Ev tiştê ku te ji bo makazanûvê yani anayasa te çi daye nivîsandin, hewceye ew tişta bi hesabê min jî were. Bi hesabê min ne, ez ne wê biratî qebûl dikim, ez ne wê edaletê qebûl dikim. Îro ji bo xatirê ku ev tiştê han bê çareserkirin, ev pêvajoya ku niha dest pê dike, ji bo xatirê ku bigê armanca xwe du tişt lazim e. Yek Kemalizm û afoizm ji ortê rabe, her ji ortê rabin, a dudaya hewceyek mafê Kurda bêdayîn û ew ku zulm û teada ku Kurmanca hatiye kirin, ew mafê wan ê dîdokî gişê bê dawan bide wan û lêborîn bê xwestin. Yani ne bêje way tu geşt mafê xwe, tu dirêya xwe ez dirêya xwe bişem qebûl nakin. Babû kalkê me daliqandine, kuştine wan ji vir sugin kirine, ev ya nayî bî vekirin. Hewceye ev devleta xwe, ev devlet gerek xwe paqij bike, ev lêborîn bixwaze û ev mafêyan jî bê dayîn. Piştî wê biçaxê em birane,
إذا ما تم في قرنين أم هي بدارن أف بيوا ذكريا بجولي بفهمه وأبحث بداين بإذن الله. بله. مالوا آوا که سیفالدین براستی بیاناتین yapıcıoğlu ve meseleyi haber بدن چه دوی به شرط دوی PKK çekandeynin yani ne لسر mesela اصلی تنیجی خبر ده mesela روزانه جی کو سرتی خبردان mesela PKK جی دوی به شرط عمر çekabinin dayin yani PKK جی devlet هنک امبیجن شرطا بده بری و ام بیجن حقی کردا بکه به چکاوا گریده و اشترا بیجم هنک سوزا بده افجی نای قبول کرن لورا نه دما چکایه نه ام بیجن فیدا چکایه و هری زیاده تر دار کو سر ملت کرد هاتیه شخلاندن وی داری وی چکی سر ویجه می چند گوتنی خو بیجن و مثلا کن مهم دنجی هیا اوجی مثلا مالباتی ام سر ویج خبر بدن برز yapıcıoğlu ve bahse kırbu dveko PKK be şartı merç van çekadeyne lewra herizede ev çek hasarı ve zararı dedin millete Kürt serve em çen gotuna bejin paşe mi derbasi mesela malbat ev راست تشتكي برخشكي دجيه خدي اف قوتني برز yapıcıoğlu لكن ev هي حتى جيجو كلمة شو مش جدر دكافين تودر هاني نم تشقيني أفيا هاني خلصنا به حكومة جبوت شو مقول نصامي ميد في مثلا هاني دي دبيني جو جرك براتي بتأسيس كرن وزانو جو براتي أنجح بإسلامي وبحق معفي قومي دينيج كي إبراج كي بيندان بوينا هاني تأسيس دبي ليوانا دبينا ميديسا سردست بن حكمراني وآمة به الولايات كرداجي كأمي حاكم بن دولة آمي جرك بحثا مع في خوا تشتي خوا نكن و افتشيجو جفي اف بريناغو ألماغو جفي برينا هاني دركتيجي كي كود PKK وشكيويني افيناجي كي برا زهاب بهر بفيها نساميميتا هاني افينا نممكنه هم دخوازن جو اف ألم جو اورتي رابي جرك جي رابي لب و پیواژویا گو بیناف و بحس و بدنگ و بصمیمیت مشاندن اصلا وقت عنا راب. بله. مثلا مالباته ام و دزانن کو لترکیه نخواستم دوی دسه ساله داویه ده لگور رقم فرمی yani ام بیشن 10-15 سال بری زیاده بونا نفوسی رقم نفوسی دی ساده کتن لی هدی ام بیشن هزاری یک دو کتن 5 دکت آنها به شکلی که وها دکوه دماغو اول و گرافیک مرفدن هیره وک تیره که کو برجرته وها رقم کتن یعنی مثلا ما باته چند مسئله وی هنه چند پرسکری که یک مثلا هفبردانی تلاقي كو جور ياسايجي افري فكريه جير ري كبر هيسانه يعني دماكو جن بيجا از خوازم تلاقي بردم از خوازم في مالباتي خرابكم ري يكبر هيسان بري هي لورا ج ميري خو ام بيج نفخي دستينه دولت عالي كاري دكه ج عالي ظلام دجي دما مربن هيره وك كو جنو مير دجبري هفن وها سياستك وها نخاسم دستي بارتي چپگیر و کمالیست به ری پیش ملتی ددن مثلا دیاجی کمبونا نفوسی مثلا سیاجی زواج عمر زواج هر دچه پیش دچه يعني ام بيجن دركتيه سر 25 سالي بر 30 سالي دچه اویاجی چه تاثیر دکه جوان ج زواج دترسن هم ج عالی مادی و جی بارکی پرگران هيا هم جي عالی مسئله وها ام دست ام بحث کن يعني پلشاندنا مالبات جي وها هيسان بيه راحت بيه جبر ويجي ترسكي خوفكي چه بيه مثلا مالبات کو سرو کمر اردوغان پروژه کی دا دست بکرن و مثلا نيرينا الحق ما في جنيف بيركي جي يعني بالسياسة
دولت یا جی به پولیتیکایا کو تی آجوتن یعنی برا پیرک درکه در و برا پیرک بشخله برا پیرک پره به دست بخه خزانش بکه یعنی اف چه خاص راسته یعنی برا پیرک درکه جواکی ده تمو دایم وک میر بهدوره بخویا کرن یعنی برزیا بجولو چه دویجه دبی بلا جن محتاج خباته نبن وان هر دیا دین کلیکا ونی چه بیشن براستی وره یعنی خدا تعالی وقتا گو پیرک چه کری و انسان چه کری جهر یکیر رزق نامه دانی یعنی عرفک عادتک لگور فترت او تشک جردانی نظامك جرداني وقتا قلت فين نظامها هاني بمشينه ومالبات خوشك تشي ببي شين ببي وشين ببي وبمشي بيبرز جريك وقتا قلت مداخله نظام اگو خود تعالی ج فترتا پیرک و ظلام ردانی تو مداخله وینا هانه بک تلگور خو تشکی دینه برکی دینه بدینه جهوک دینه جیر وکه هلا نخاسم گو او جهوک هانه جهو هات بشتر تو دوی جهوک هانه بمشي و تو شعور منده جهو بپرس بیکال اروپا چه دک امریکا چه دک مالبات چاوی حق و معفی پیرک چات محافظه کرد تجوان بپرس تو انا بک شعور منده خو تجوان عاقل بسینه و سريته ج كافر أكيل دني كافر عرض أكيل دني كافر ومالبادش كي هجين بهتر شافدو زورتر بفش كده وقوتت بيشي جوت ووقت تيره كي جو جور تباوي جير بسرعة ورا دا كافر إيرو تشي قول تركيا غلط مش عندنا أفر قالوا حكومتي وقتها جو هاتي حكومتك أم تبيجن حكومتك محافظة كاره يعني باورياوي وباوريا خلقيوي يكي قالوا في حكومتها هاني تشتي او سازیا گود بن دستیوی دی دیانتا خو پرسی سوال کلی گوتی لگوری باوریا وی خلقی گو اون دین و دیانتا و دمشینن و مالبات چاو به محافظه کرن ام چی بکن و مالبات شین به دی سواک بری دشتکی به وی شکلی شرمندیک راپور جوان خواستی نخواستی جکی خواستی ج چپگیری گو دبن دسته جهوا مزم بونه جوان پروردهی استندنه و ج درنک و نزاع گو سازیه گو جوه دره هاتنه جالی چپگیره هاتنه او تاج آلی نتوه یک بویی هاتنه جالی سوزشوا پیمانای استانبول هبوته بیراوه يعني قاشو حكومات جي دركد شبكه ده ما هنجي كده دومه جوتشه گو جوه دره هانتينه به وی شکلی دخواز گو مالبات محافظه بکن وقتا كنت البنجه وتملي وانا دنره او انا جبونا جو دناف عالم اسلامي خصوصا جيكي لتركيا جو في قانون امن سر خد بيجن في قانون خوازن جو تشي بكن وانا جبونا جو مالبات اللي في ولاتي پريشان بكن بفشكلين جافدود بخينن اف رزق نامن نويسان گوتر گركون فانا تيخن رواجه وتيخن مشاكي ون بين قبول كرن ناف نتويك بوي هتا نافان تشكانا تو وقتا قلت عقلي خو جوانا بقر شعور من ديتا جوانا بن وت هرجو سريتا ج مسألة كوانا ج بلان وقانون كوانا جو سريتا الكبري كت دركف ديسا جويدرار وتديسا هربوان بشعور جوانا عقلك كدينا بالسنة تيقين بك ومعلومات هي بسرعة اللي تربكها بله كشكك سيف الدين كذا بيجدا كذا ناف عالمي في ولاتي بله جوان شعور مندی بکرین ان شاء الله بخیر بده. که سیف الدین برز اردوغان سال 2025 سال عائله اعلان کرد. یعنی اوی اف انجامک چه در خراست بیاوه یعنی وی حکومت چه پروژه پیش ملتی خبری دو هن بیانات هاتن راست کردن هنک پروژه این مادی امتکارم بیشن جبو پشتگیری بدن کسین کو وهینو بزوجن 150,000 لیره و قردی بدن وان او جبو هر زاروک کچه بو و حکومت لوان عالی کاریا مادی بکه هنک وها سراست کرن هنه لبلی لگور و اف اهمیتا کو برز اردوغان سروکومن اردوغان بدوی خود بیجه و لسروی مسئله دسکنه و اف بده پولیتیقایی که ام بیجن برفره يعني إيرو أف بوليتيقا هان وبي أجوتن نه أجوتن أمنها ودنرقينن لحقيقة هي أف
ایرو وزارت یا کلتوری یا و دولت هان ایرو پر ولاتی ما شانویا کی آواد که نبی به شانویا جی دلامه پیرکا من ام فرید کم که پیدا بیشن ل شانویا هان ایرو العزیزه و پر ولاتا اف دولتا هان آچکر یعنی پیش ملت خست و هاشو کلتورا ملت بلند کردم. اول نرینا کمالیزم دسر مالبات چی اموی بیشن و پاشا من مترسیفه جملتی خود بیشن. معلومه و کمالیزم دبی اف دولتان ما دامزراندیه ما چکریه و قبلگاها اف دولتان غربه یعنی اروپایی. یعنی اف دولتی کنها امجد به امپریالیست وان دولتانه. دولتی امپریالیست به چه چاوی لمالباتیه دنرن دولتی امپریالیست به چاوکی نرینی لمالباتیه دنرن یعنی به چاوکی خطرناک دبی مالباتی خطرناک یعنی حوجه یک مالباتیج ارتی رابه معلومه و نها اوکی لعنه شیطان کوروره بلد başkanı Diyarbakır bucak Serra bucak ev hanımefendi çegote gomalbati faşizmek yakın yani pişti devleti emperyalizm mantığa ve lehember malbati eve İro le Avrupa em ve xetere kaş pembikin le Avrupa misalen az Almanya binim le Almanya her zaroke kullaha serri ardehne jip sad habi بيجي ودحبا بابي وان كي نخويايه منرن شخصي خطره كي متن بيا اوروبا مالباتيج اورتيرا دكه كي كريكي كي بابي كي تس مزانه ايرو اف تشتا دقازن لسر تركي ابا بكن وكي وقوت دجهب بردان سبك بيه او زيداجي بيه يعني إلي ملت بسبطاي دجهب برده ومعلسف اجمالي تر زيداد به یا دوتایا زوجاندن پیشی آسیده به و ابدارن عمره دوجاندنی پیش جورده داره. اویا خطره کی مزنه بنرن وقتی که یونان، انگلیس، فرانسیس ابداره اشغال کردن جبو خاطر که مالباته و ملته هان قوی بو دایکا جکره خود گوتن کره من هرن جبهه ناموس دست چو. هن مالی ببینن ابن روزه هن مالی ببینن هرن عمرده چند سالی جیبه عمرده 14 به 15 به 17 به 18 به دوده اوتنیه چک دان تسیزار کیفه هنکا دست دان هنکا مالی به دان تسیزار کیفه نگو کریم هرن ناموسا خلاص بکن امپریالیزم دبینه که حتی مالباتی دوی ولاتی هانه هبه و اینکار بن ولاتی هان اشغال بکن جوا خاطر که کاربن افدار اشغال بکن چه دکن دسته خود دعویج مالباتیه یعنی اره اردوغان گوت ایسال سالا مالباتیه سایلا aileye de em dikadin em samimiyetayı bibinin yek ev wezareta ya kültürü bir ev şanoya rezili ji ortaya rake evul ve rake yani hawca ne yek her bede millet evul ve rezalatan ji ortaya rake ya doya او yasaya ku malbati cihab felişine 6824 yani او yasaya ku ji ayil malbati cihab felişine او ce او kaç ortaya rake yasaya malume ve hatana dugotun piraka beyanata pirake esas yani bu pirak çibeje او rast beje ev fecatahan mağdurevan gayet ortaya rake iro ve hadara zulm dve haydim mağdur bune او جای ام مقدوریت ارتی رابه یعنی اره دبی اره پیشیم زواج وکم ازه بکم خورتو میر کچو خورت بعدره بزوجن ازه تدو پنجی ورقه پره بدم دجبو تاک دقیقه پره بدم لیککو ازوی بجم یعنی برجا کو انسان بزوجن اف قانونیته اف ودارته پر کمین پیشوان دارینه بله کمین جورتی راکی كيك سيفدين نجوتيرانكي ويقول نكب بهدوب زوجين يعني بله مالا وابا مثلا هات فهم كرن تهديدين هم بر مالبات تشنه ام برسك وهاجي ببرسن يعني ايرو ام بحثا خلاص كرنا في مساله دكن لبلي چ گاوي کو ام بخوازن
وی مسئله چاره کی جرا بیدیتن و هنک ایریشی لبینه کرن چه امجد چه و مالبات محافظه دکن براستی وگو که سفدین کو تو مجد سرید گوت محافظه کرنا مالبات وگرا اصلی خوی يعني وگرا سر فترتی بین سر فترتا انسان فترتا پیرک و زلام چه دخوازت و اینا بینه که وی چند کلتورا وی قومی وی ملتی نه قانون و نظامی گوتش اروپا و انگلترا و فرانسا و سایر آنین و سر وی قومی هانی بزوره بداره زوره بچکه دانه مشاندن تو بوانا چی بکی معلومات نای محافظه کرن از تشتکی بیجم مثلا جنومیر دمالبات ده دبارا مالی لسر ملی ظلامه قانون خدا ویاد بیجن قانون انسان اج ویاد بیجن چه دما کو هفدو برددن محکمه دبیجه ای ظلام تی نفقه بده پیرکی لورا تجي مسؤولي كتوي خويبكي يعني في الهمبر فيجي درتي ناد في دبي جرب بيرك نمحتاج دباركو ظلام وجيرة تأمين بك نمحتاج ويبه يعني الدجبري فترتي الدجبري ياساي خوجي وهادرتي يعني الجوري منطقي يعني فانا أزمل كي درجة أصل يعني درجة كي يكي دولة ديني تشيدكي بيشي دبي جرك وقتا گو پیرک و زلام شدو فقطیان گرک زلام مجبور حتی عمری و هبل پیرکی بنره بفینا هنید خوازن چه آرمانج دکن گو پیرک کنگی دلی و خست جوی زلامی هانی بقت بشخواه پشتی گو از خطی امجیکی و معاشه می پره می مصرف کی می در که هبه جبوره از نمحتاج فينا هانیم از جه وقتم جبونا گو مالبات جبدو بفشکل و ناد بیجی بيش يقول أباسا تشيبو بجيبو هات إجارة و تيخ آسك دني تيخ درجات دني تيخ روالك دني يعني و تيخ تشيك دني جبر فيكي قانوني خوش كي دور يك بيك تجزي دكن çünkü يك جوانا معلومات حب كي داد خ بيرك حب كي بي خدي دك دك مالي جواك جشي جواكا نباش حشي حضور جبر في قانوني ممكن جو هفدو تجزي بك ممكن جو هفدو شيء بكن اما جرك امزانو كي وانا بخاينتي بزانبون ببلانلي بروجلي تين مشاند بله جبر في جرك وگر فترتي هرتش اگر و نگر فترتي قانوني جو ايرو دولة آنين جا اوروبا لسري انسان دمشين اوانا قش دجمناتيا مالبات دكن اف مالباتا جو حتى انها مايج كي هينج كي جب تمل وبنجهي جو جبرج مر ماي بسر بتصايا ويا هاني لسر نگاهي هنا بتشيك مالبات هر جو درج كي جا فينا در بعض خو برينا دستينه وان برينا نهاني جكي و جو بري چکا آستا مالباتی بجرد دخیل معه یک سیفدین ده دقیقه وقتی ممایه کرم کن خبردانی خوی داوی لگور اسلامی وقتی که زلام به پیرکی بزوجه زلام مجبوره نفقی پیرکی پیدا بکه زلام مجبوره پیرکی محافظه بکه زلام مجبوره پیرکی عمره یعنی هر چیز کنفرا پیرکی راحت بکه لگور اسلامی لگور اف دولتهان دبیک و زلامش پیرکا خو برداپی دبیک تو نفقه حیا هبته بدی چند زده اسلامی لگور اسلامی که زلام پیرکا خو بردا ایدی تکیه جهو نبینه و مهرای بده و دج هدو بردن دریا خود هرن لمخابن اف دولتهان دبیک و برا پیرکی و دراما به شغله خو محتاج پیرکی نبینه یعنی أبيات شكي نقاشي شكي نراسته شكي عجب يعني بيان أم فيج بيجن يعني كس شخن لهمبر خباطة بيركيج نينة يعني بلكي أم دماغان أواد بيجن بريزيا بجولو براستيجي آخافتنين وها دجي دكركو تكس نكار اللي احتراز جيبك يعني جنكو أم دبيجن ديامية خوامية جنامية قيزامية خوامية يعني ام حقيوان محافظتكم راستي ايكو ايريشي جنيدكن ايكو ام مالباتي دبلشين اون يعني ام همبري وان لغور كو خدا جمر ريكي تشيكري ريكي فكري ام حقي
پیرکی به وی شکلی محافظه دکن البته لگور اسلام جی لگور باوریا مجی دخباتا پیرکی ده تپرس کرکتنه پیرک شخود خبته يعني پیرک خباتا مزن شخول مالی جید بيرك و دکاره خباتا در وجیب که لگور شرط و مرجع يقول لك نازنينه قالك لقور فترتاوي كاريوي بيدانين بله یعنی مثلا لقوري خزانش کردن فترتاوي پرابه خباتاوي هري خوشك ده هندري مالبات دي جو انسانا بله. و زاروكا وك طلباكي پرورده بك بله لقور انسان لقور فترتا اسلامي زاروكي خو پرورده بك جويا مزنتر خباتك جويا مزنتر برجوانديك منفعتك تنيل دنياي بله پروژه که وها پیش ملت خست سرو برز yapıcı oldu. دایی که yani dayıkın o mala خود خبتن برا حکومت پره بدوان برا 25 سالمان برا معاش بدوان لورا او دخبتن يعني في نسل مزندكن في نسل خديدكن aynen bir iş. وقتا گو خاص گو هر الدرف بشغل که gerek او هرما گویتی ده بشغله gerek لگور فترتاوي باقش به تمیز به لگور فترتا پیرک ند بن امر اسلام کی نباشی چاوی ناموسا خلک بن امر بشغله gerek ne muhtaçı vena شو ایک و پروژه جی داجون دوی برا جنوره و سکرتری مل بر دری من رونی لبر دری اودامن به برا چایامن بینه برمن برا قهوامن بینه جمره برا پاقجیامن بکه بره یعنی برا کولداریامن بکه کولداری مالا و آوا اکسیف الدین خود خیر آمازم که سر شواراتن که کمودین تماشاون هجا و هفته میوانی ما ج رحایه که سیف الدین گندز و ج کوسری جی که نورالدین کوسری بو ام هاتن داویا برنامه خو حتی هفته کدن بمینند خیر و خوشیده امانت خدا